الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, Alhamdulillah, jadi nisab kita niyo hajaman na to ini, waktu ikarwa, serta iriresab na yung guru mulia atagaran, inaat magpalukay, balko yung guru kalasan, mayroon na rin dekan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman, wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kita niyo kabiaksahan yatud na mo na isab maun ingganap pangadjian pasabarang sin abutan sin suara ini. Amin masi-masi kita niwa pangadjian bunga simpag iman. Aula-aula na tuuda bunga simpag iman
papasinguran ka to taniw sin Allahu Ta'ala in kaawi nag-ammal sin bariman usog iwan bariman babae. Sabkal na sila yadto in mga ipon sin Allahu Ta'ala kalasahan niya riya dunya awla na kalasahan niya haadlaw wanakana. Mga kakasi sin Allahu Ta'ala in ayat pangadyan na to ayat ha suratul mu'minun ayat hikakay man tagpito pa ayat hikakanuman tagisa. In pangadyan na to di ayat ini biyay ta kato taniw si maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala in kasipat-sipatan in hinang in bariman usog iwan bariman babae pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yammalan nila in pagtaat kabayaan sin Tuhan. Ikarwa yammalan nila in pagibadat kabayaan sin Allah Ta'ala. Ikatu yammalan nila in panghindua. Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala akanabihan iba na karasulan. Ini kaupat yammalan nila in pagjikir. Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kan apo taniw Adam in kahinapusan junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Mga anak po hatiranan. Kaya kuyakan sin Allah Ta'ala in ammal sin bariman usog iwan bariman babae. Dahil mga sifat yammalan nila kakuyakan sila sin Tuhan. Apabila kakuyakan na sin Allah Ta'ala karausan sin Allah Ta'ala pakuyarun in katan pia panjari kaniya. Firman sin Allah Ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Dahil mga yammalan sinatay niya habuka pa Allah Ta'ala. Tinang niya inda akan sin Allah Ta'ala kalna buka niya hamulka dia dunya. Iwan buka niya hasik sa hadlaw kana. Aula-aula na mga anak po, yari nakita niyo hama sa danundaran. Danundaran pagkarunguan na to, in calamity magdatong. Global in calamity magdatong. Ipatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala mga nalulupa. Ipatumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila nagpapahil-pahil. In bariman usog iwan bariman babae. Akahalan mahayang. Iwan akahalan aun aramala. Di sila mabutas dahil nga parsugpatan haantara sin ipon iwan tagipon. Iyayat ini wala sila nabutas inatay nila pa Allah Ta'ala nagmamamakuha sila.
Hikarua wala nabuta sindila nila magkabtangan sing kabtangan karidaan sin Tuhan. Sabab dahil nga mga pag-ambulda, pagbaliatay, amo na impagkabtangan, di makadintawa kabtangan kabayaan, hindo kanila sin Allahu Ta'ala. Palman si mahasud si mahatinggi, wa qulu linnasi husna. Pagkabtangan niyo papagkahinyo manusia ingkabtangan kabayaan sin Tuhan. Ayaw kamu magkabtangan papagkahinyo manusia sing kabtangan kabayaan niyo. Nauning kabtangan kabayaan sin Tuhan ni pagkabtang sin tao papagkahinyo manusia. Husna amuna in sarayaw-rayaw. Makabak karayawan in nagkabtang, makabak pahalain nakarungog sing kabtangan. Sabda sin Junjungan alayhi salatu wassalam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan. Ini kabtang niya sadya, wang siyamat tan bariman, amo sadya marayaw, di makapag-ambulda, di makapasakit pangatayan, sumarawa, makalano sin akal, makalano sin pangatayan. Damik kiyan mga anak kapo. Insipat nila nagmamabuga impito ang gawta baran nila. Masipog sila patuhan nila. Aula-aula na. Sabab beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil ha mga sarayaw-rayaw mamaugbog pag-agama, amo na yung tao takakasipog. Al-haya'u minad-din. In kasipog sinusog iban babae pag-agama. In way kasipog usog iban babae, way pag-agama niya. Dahil nga sabab yan. In bar iman usog iban bar iman babae, bang sipukon siya. Yadto mga anak kapo insipat panagnaan. Insipat ikarua. Wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Sipat si mga bariman, kakuyakan sila Allah Ta'ala, hakabuhi nila. Aula-aula na tungbasan sila hadlaw kana-kana. Bi ayati rabbihim yu'minun. In ayat sintuhan, piyagkakahakaran niya. Ayatul kauniya wa ayatul syar'iyya. Ayat, biya ita inukuman. Ayat, biya sin langit, iwan sin lupa. Biya sin dum, iwan sin adlaw. In iyan piyagkakahakaran sin bariman. Wayroon tagkawasahanan, tupot da imaha susimahating Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mabihad tim pangikat niya, initikad niya, inatay niya, wala nabugto patuhan. In suara niya, wala nabugto, suara marayaw patuhan. Damik kiyan, inhibal, simpito ang gawta baran niya. Di himibal pakabayaan sin napso niya. Di himibal pakabayaan sin syahwat niya. Pahibalon niya, pahibal aun parsugpatan, hantara sinipon, iwan tagipon. Mga anak kapo, yari nakita niyo galib-galiban imagdatong.
magkarunahan na kita niyo mubadara. Magkarunahan na kita niyo musara. Magkarunahan na kita niyo maglumba-lumba pamarayaw. Magkarunahan na kita niyo mag-us-us pamarayaw. Biya siniyam malansim mga bariman usog. Iwan bariman babae. Sabab aun na signal sinbaran na to. Aun na signal sinhula piyaghulaan na to. Yadto mga anak po. Na bang imbaugbog si mga bariman. Bihaon biya simbaugbog si mga sila nakauna. Wallazina hum biayati rabbihim yu'minun. Biyunnal sin atay nila. Biyunnal sin suara nila. Biyunnal sin pituanggaw tabaran nila. Hinang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno-unin jumaturiha babaw singgumi. Halawm sila pamalihala sin Allah ta'ala fi jimmatillah wa muhafadatillah. In sila halawm pag-ayad, iayaran sila sin Tuhan. In sila halawm pamalihala sin Tuhan, maita sabab piyag kakahagaran niya inding Tuhan. Wala niya piyang himuting inding Allah Ta'ala. Piyang himuting niya na impikilan niya. Piyang himuting niya na impikilan sin pagkahin niya. Piyang himuting niya na ingkatan sa rawa inding Allah Ta'ala. Piyang himun na kun niya katan. Ampa siya mabiya sin hambuk tao giulal sin Tuhan piyagulal sin Allah Ta'ala. Hagulalan. Hisyu yan, hi Abu Bakar Siddiq. Dahil nga sabab yan, pagbalik-balikan na to, isa-isa niya timbangun indayaw sin, amal sin atay niya, amal sin dila niya, amal sin pituanggaw tabaran niya, way maka atukan niya. Isa-isa niya ra. Hipapaurul to kato taniw mga anak po. Maita, diunit niya, ingkabuhi niya, iwang kamatay niya, panagpapanjari kaniya. Kul inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillah. Ingkatan, pakaradyaan niya, asiwi dakula. Biyugso niya na panagpapanjari. Diunit niya na panagpapanjari. Wala niya riunit panapso niya. Pasahwat niya. Wala niya riunit pakabayaan sin syaitan. Wala niya diunit piyagdihil pakabayaan sin pagkahin niya. In asiwi manahut maaslag. Diunit niya panagpapanjari kaniya. Walladina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Magkarunahan kita niyo. Magkaharad hamisid sin Tuhan. Katluan kajud hangga to sang putag upat sura. Way lumuhay, hinangunin daakan kiukuyaran, tangkisan mangi buga iwan tumangki sa mulka. Sin Allah subhanahu wa ta'ala hadunya iwan hadlaw kana. Ikatusifat nila. Wallazina hum birabbihim la yushrikun. Wala sila nakapagsakuto-patuhan na pag-ibadat. Wala sila nakapagsakuto-patuhan hasuara. Unin natin yan. Wala sila nakapagriya. Wala sila nakapagsuma. Wala sila nakapagparungog-dungog. Wala sila nakapagpakita-kita. Wala na sila misan nakapagtakabur. Si Firaun nagtakabur na lumos. Si Namrud nagtakabur, si Udsin sa namin tenga.
hikaron nagtakabon, tiyon sin lupa arak-arak. Ingkatan nagtakabur pa Allah subhanahu wa ta'ala, piara tungan sin Tuhan mulka. Ampanari si mingudin ummataulihan. Tani yung mga nakapu. Walladzina hum birabbihim la yushrikun. Piyak buka-buka sinjunjungan na umat niya. Amo na yung sirik sibi-sibi. Sarang yadto sirik dakula. Sakalim piyak buka-buka niya umat niya. Sirik sibi-sibi. Pagsakuto sibi-sibi. Naasuwa siya si mga sahabat. Kaya uno yan. Amo na yung pag-ibadat sin tao, uno-uno na pag-ibadat, lialamuran sin riya sum'a. Hipagbayta nendo indayaw niya, hipagparungog nindayaw niya. Ayaw, baytaan sadya indayaw sin Tuhan. Paparungugan sadya tao indayaw sin Tuhan, ampeng kay mo ayaw. Lagi mo, bangkaw nagsambahayang inindayaw. Bangkaw nagibadat inin, iyakat ming kabayaan sin Tuhan inindayaw. Walladzina hum birabbihim la yushrikun. Way sila nakapagsakuto pa to. Ang katan ibadat nila plansyado, iyakat nila ing kabayaan sin Allahu Ta'ala. Wala nila liamuran sing kabayaan nila pag-abbo, pagriya, pagparungog-dungog, iwan pagpakita-kita. Insumunod sipat si mga bariman. Papasinguran ka to taniyo rihayatini asuratul mu'minun. Walladzina yu'tuna ma ataw. Wa qulubuhum wajilah. Annahum ila rabbihim raji'un. Aun ianughara kanila sin Tuhan. Aun dihil kanila sin Tuhan. Indihil kanila sin Tuhan. Wala nila kiuridas kanila sadya. Indihil kanila kaon nila sadya yung suko nila. Iwan mangdihil sila isab sindihil kanila. Inlingog adunya ini mga anak kapu at takasur. Amo na inti mariin tao magpatauran. Magpatauran kabayaan sin nafsu niya. Magpatauran kabayaan sin syahwat niya. Magpatauran kabayaan sin pikilan niya. Magpatauran kabayaan sin ingat niya. Wala doon yung pagpataod kabayaan sin Tuhan. Sinda akan sin Tuhan yung magpataod. Sakali nagpataod sila kabayaan nila. Ada po ng bariman, nagpataod sila kabayaan sin Tuhan. Indihil kanila, nang dihil sila. Diya taod sin Allah Ta'ala, bukong sila yung nagpataod. Mainkan nang dihil pa sila. Inpang dihil nila yadto. Habang manin sila bariman, habang manin iagad nila atulan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pataurunda sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di na to kakausan pataurun. Na inlingog kamasa na to ini, lingog siwi-siwi, lingog dakula, lingog adunya, magpatauran. Na paman sin Allah Ta'ala, alhaakumut takasur. Hatta jultumul makabir. Di na kamu makaibadat marayaw. Di na kamu makapagtaat marayaw.
Di na kamo makapanghindwa marayaw. Di na kamo makapagjikir marayaw. Uy, may ta. Sabab, mabisi na kamo. Masasaw na kamo simpag patauran kabayaan niyo. Di niyo na mapataod in pagtunay niyo sinda akan sin Allahu Ta'ala pardo iwan sin wajib. Surayan, mga anak ka po, lilingon na tutun marayaw. Walladina yu'tuna ma ataw. Indihil kanila mang dihil sab sila. Sabab aun rejeki nyaun tiyo-tiyo, ingkay mo mataod. Wa qulubuhum wajilatun. In pangatayan nila yan sa wasa. In pangatayan nila yan nanumtum patuhan. In pangatayan nila yan, taymaun nila hindi nga Tuhan. Di nila taymaunin bukon di nga Tuhan. Pikilan nila rin nila taymaun. Taymaun nila sadya. Hindi nga Allah Ta'ala karena tiyanto nila amuyad tu imarayaw. Mga anak ka po, magkagunahan kita niyo magparayaw pangatayan. Adlaw-adlaw, indahon pakubon. Ilong na, isa ito na sakit. Bang dumatong na in pakadalan. Bang dumatong na in janji. Fa ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun. Di na kawilabay sakit, ada kalaway na. Kewanan yan, mahalawang sakit. Dahil nga sa babian, in pagsadya simbar iman, sinlutuon mapatay, konsum, pag-using konsum da. In kaiwanan in pagsadya niya lalong na konsum ko ni sa na ba? Konsum ko ni sa long niya na magsadya kita. Wa qulubuhum wajilatun. Di nila taymaun bang bukon dari nga Tuhan. Iingat nila kawantag upat ka jam, di nila taymaun. Di sila kumaun bang bukon dari nga sabab mabuka sila ri taymaun sintuan in ibadat nila. Pagkaun haram, pag-inom haram, pakayan haram. Ingkatan pakaradyaan niya kalamuran sin haram, di taymaun sin Allahu Ta'ala in ibadat niya katan. Nah, sifat nila ini, mangdihil sila lillah, impangatayan nila sa wasa, annahum ila rabbihim raji'un. Kauhaan tagupat kajam, kaya kanal nila marayaw, itikad nila marayaw, hihinang nila marayaw, in sila magbalik pahadarat sin Tuhan. Bakas sila rito, pabalikun sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maguno, pangasubuhan. Uno ni pangasubo, amuin dirihilan kay mo, dihilan kaurwa siki, dihilan kaurwa mata, dihilan kaugat, ugat dakula, ugat sibi-sibi, kusog dakula, kusog sibi-sibi. Iyon mo yan. Di sani kapag lami-lami, hamasa na to ini. Sakaliti makiintaw maglami-lami. Rasul sallallahu alaihi wasallam nakakabtang siya bang sadyalaw niya kaya ingatan niyo. Kaya ingatan ko ini. Di kamu makapaglami-lami. Main kanoy paglami-lami masa nila. Way mall nila. Way TV nila. Way pagpasyalan nila. Way sumping nila. Batin masa nato ni sambil sumping tumulak. Kitaon na tulong na yung sumping at tuhulak jipon.
Tinsali daya riraun sumping di. Na. Annahum ila rabbihim raji'un. Tiyanto nila. Humarap sila. Pahukuman kabayaan sin Tuhan. Way makapangoy umaluping katan. Wal amru yawma idin lillah. Adlaw yan. Para kala na sintuhan iwan sinipon niya. Iya agad yadto si mga bariman. Ulaika yusari'una fil khairat. In sila yan di laulun hay nang marayaw. Di makalaul in hinang marayaw. Di makasumu in hinang marayaw. Ha mga bariman usog ibang bariman babae. Ha mga bukon bariman usog, bukon bariman babae. Na yan, halom likap, halom sasaw. Halom pagdaawahan. Wahum laha sabikun. Di sila pagkaunahan. Kaunahan sadya sila. Umbol hambuk sadya sila. Wangpay ng marayaw. Amasa na to ini. Sumud pa masjid. Dito haulihan. Sinimpagsud mo pa masjid. Bangkaw si mood paunahan. Si mahap na kauna. Kakuyakan kaw sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, wahum laha sabikun, di pagkaunahan hay nang marayaw. Amo yan mga tuan, in sipat piyeta sinallahu ta'ala, papasinguran ka to taniw, yammalan simbar iman usug, iwan bar iman, bye-bye. Jari niya, kuma kita niyo kabtangan si mga sila, nakauna nag-ibadat ka to taniw. Biya na sin sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Makkatul Mukarramah iwan ha Madinatul Munawwara iwan sin pagkaibanan. Uno yan in advice nila kato advice nila aso kampung nila habakay nila iwan halanggong nila bariman. Upat para kala di hipapahil-pahil. Hikaysa niya mga tuan upat para kala di papahil papag-us-usun. La taghfal an ta'atillah. Wala taghfal an ibadatillah. Wala taghfal an zikrillah. Wala taghfal an du'a. Upat. Ay niyo pahil-pahil ang pagtaat patuhan. Ay niyo pahil-pahil ang pag-ibadat patuhan. Hikarwa. Hikatu ay niyo pahil-pahila in pagjikir patuhan. Hikaupat ay niyo pahil-pahila in panghindua pangayo suhud pa Allah Ta'ala. Inupat na sabot yadto mga anak kapo iammalan nila. Papaammalan kato taniyo. Balikan ko. Ayaw na to pahil-pahilon yung pagtaat patuhan. Sa taod-taod ayat piyata sinallahu ta'ala panawag-tawag ang mga bariman. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Hikarwa ay na to pahil-pahilon yung pag-ibadat. Wa budullah. Hikatu ay nato pahil-pahilunin pagjikir patuhan panuntum. Wazkurullaha jikran kasira. Ini kaupat ay nato pahil-pahilun pangayo panghindua asuhud pa Allah Ta'ala. Yari kita niyo masa. Hipag-iino-ino yung kahalan. Na. Uno yadto yung sabab niya may tabiyad. Tumuna-muna rakan sintuhan. Hikarua sifat si mga bariman. Ini katu salamatul jasadi warruh fid dunya wal akhir.
hikasalamat hajasad iwan hanya walihan. Daing hakamumulahan di hadunya iwan hadlaw akhirat. Wala takun minal ghafilin. Ay nato pahil-pahilunin mga nasabot yadto. Magkarunahan kita niyo kasalamatan, bukon kasalamatan hinang. Hinang sinday di sa kasalamatan hianug hara kato tanyo sin Allahu Ta'ala habang mayan di nato pahil-pahilun in nasabot upat ibadat pagtaat pa Allahu Ta'ala pag-ibadat pa Tuhan pagjikir pa Allahu Ta'ala iwan panghindua pamahasud si mahatinggi Allahu Subhanahu wa Ta'ala in bunga niya salamatul qalb wa najatul qalb fid dunya wal akhirah. Hikasanyang, hikatampan, daing hakamumulahan, sin pangatayan niya, daing diha dunya, sambil paadlaw akhirat. Murah-murahan, mga anak po, bang mayan kita niyo, anugaraan sin Allahu Ta'ala tibut, magtagipon kaniya, sa taud-taud nikmat dihil kaatutan niyo, ang pakita niyo makaibadat marayaw, sa taud-taud nikmat, yanugara kaatutan niyo, ang panato hikatunay, inda akan sintuhan, di da siya magguna kaatutan niyo karayawan, kita niyo, in magkarunahan karayawan dunya, iwan karayawan hadlaw akhirat. Nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa syadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.